Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kesni, belawan Shaphang daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ban penroi shushu igila jingtep hagabai day baka jingdan kan rei jang ki Dawai kan bat Khasi yang ne jela Meghalaya. Uba Tambor lingdo mau pulang. Ula Pynlut ekapor hadu khat saus Snem kan thi. Hadu po ndala ban lum thum dak babu jing tho ha ka bawla ban pen mi ru ya ka kot ya ka bala ai kerteng shikhong ki jing tep halor ki ken bat Dawai Khasi ya kani ka kot apply pai ba ha ka shpautre unai luar arjar arpho da u MDC jo ka mau plang ding yai constituency uba lam prang bla haring ka jing sakhilang jong u lingdo ka hima mau plang uba CA lingdo ki menteri jong hima bat ki wei haba ka bati CTV ka yo panyakran bat u rangba Tambor lingdo ula ong baka jing thmu ko jong u ban tho ekne ka kot kalong halor ka nong rem ban penne pensa iken bat Khasi bat loi thu ru bahakne ka kot kidan ki kerteng jong iken bat Khasi bat ki jing pang ba kini ki Dawai ki laman pen kot shushu loi thu ru bahakne ka kot kadan ru ka khana ling kot ka bolo tho Shaphang ka hima mau plang Kalau satu nak soal rumput, nak Bniah kecing Pynlut. Tambor si. Bniah kecing. Berko office tu hakibun kilian ke bangidang ngap ban yang penbet kam tam menta banganang suyo ban shifti ani ke kam tam haki ni kendiat Bniah te kumbala om ke tourism ke dei gawai naki bodon kam bangi hab ban yang penbet kum ka hima bat kani ka jingtho ru ka ba ila panjimut nangi na ka hima halor ka lapentang ila yo ban yang perkhalang bat ngagas setengah pelat ba idawan banya don kata ka jingya konsol bat kumang yitip ka history jong ka hima mo plang kampat don bat kade ka jingthmu jonga nikat ka jingya trailang nangi na ko office kirerong ba jong ka hima kumang ila kren I ba Tambor ko ilong iwe ki Shaphang jong ka hima bat kiwe ru unju te saisin kumang ala penso ipi ikan mawi ipa jong I ba Tambor but kalagasi jong iba Tambor ngala banong ba kalau halor ki kam jong iba bon akit bok kit riam ya kayi kesem jong phi ba sesin ya phiru kunjo iba Tambor kum sekretari kalanang achisu ya ka jinas tu in maridon ki pau in smar ba Dawai ban ba thi ka khala ba lesi ngadu bom ba wat ngaru nan Pynlut ki kenwat Dawai benar thi dari iba Tambor lebih paju ila tu begitu kena Dawai dan nanti baru tangata dari ila yo bagi kedua ismat baik bahan ka bandip ban rajin pem cekwe Shaphang kaji don jige ban ke kana ko brom juga iba plan nganu banong ba kani ga iba ngidon kani ga lara kana ga iba dika law kuntang ki waktu ga secret pro kita ga law ila ti bro syatan dari lembaga ini ba kelakring ya sibun ki dong wan chok kai ban ki bakwa wa chip chang ni klaw kum balo ngadu menta bene kladon naka thop ka jingyoi jong ka perthei bro koi na ti ka klaw ban kai mau plan bar kum bagalong menta ro imsi no shom thai o namar ka jing ko ji o plan chang sport kam sakki ma tendei le do bui menta ban baik terang banbun kima musat di juga sejong te nyimlen yang siapa lagi dengan klau tentang kala kencat cikwe pat kisnong ma nilai yang cincang mencuang kemau bagi yat ane nemu plan baga nemu bla bat pos sedikit dia tepiat kimau ya dan kamau sudah ilang babe sok stisa setika wasni bo dan dari mata misu jadi lembaga cikik kia jum
do ini jerusia bi ba Tambor pun tinggal kita kita pun jaga belum selain di dalam dia jeram dia orang kata lah pun kita saya sekilang dia pun kita khot juga sejuk kita senang kita nora jikla kelarung kerana jemput jumpan ban pendek saya di kemarin kaji jeram juga tengok orang dia pun mau ba ngali so nanti nadi kahima ada so di bandai banai jauh di nanti banai do romba juga jijiram mo banaga taka greenery award ni kamu greenery warrior mo kita tahu kau betayo covid warrior ni kau greenery warrior mo te betang kita yo kita kebat kena para bapa pasal bapa ka Shaphang jong kejian ti jong ipa jong Tambor kemudian sumar akan Dawai Khasi lewat ini bad susu kebasturan ba ye ba ladung jikit dapat setahun deh kami deh masuk nado ba ilong logit kami hima somla hadu mentah kado tu Snem iban ye udah sih jalan kau sih kacang apa Snem dan rei ladung kan ni badio mi jadi kejilum jongi kejilum ba siat ba pakar bahasa iban sobat miru bang menai dah pak sekolah cima ban yo ka jibenjun ke ofisi ma ban apa jilam jongi indo mo layo ban konstitut ban tahu yang ti ban Bniah ini ka kon ku bang ta labit labiang bah ban ada ni jonga nga selir ban pau ke jing somu rai kule ba ngadon kata kadang-kadang sin ke ban kong banyo ban plek ya kon baratho do ukun wajar juga hibau prak do borom keren di menteri mo ngerti mo ban kadang dia kon ngai kan dalong ke jikir ku sisa yang ni khatam yentip Shaphang ke iga jirong jiman ke jirong jiem beran po ka hima mo pla ban ngai do phir don ko pinyesia man puli ini kon barangai ba ina lu jitip ban kada long ru le sing jisai on taga kalong ka banyaram budian kan khatam kan long kala lo ke ki jipuli ki samla ji long dien iban samdewa ki jipuli mo phere ba hawi si bai ba Tambor mi kot ba on sapdian lagi school ba jaga puli mo pher ban yo jitip Shaphang ya ki jinon jien khatam ni ka strong im kai jongi mau lang ba kadi Khasi Dawai tiang ba bang ni project na kam sibu ni samla jongi am tai ma jong na thani Dawai te kajiron ta jo ni por na so men le si adon po disposal piate ba so sudo la shna ye ka kumnu ban perkhan ya der kom ai ke Dawai namar roi pa jong ba Tambor am dei ba i kitip tang ni po de jin dei sido sabar lawan mo ban saki ya do office jong prime minister untuk ban Bniah sam jong i ban garun yang council ni ngansa penseu ki bol ni council ban lei ta kham tom ni dei ban yo ban pek chame ko ji ban kham tam ban ya kedu chong ban i kumnu ban lubi ke Dawai namar ba gila ka council gila dan jitu plan ni kom sumar ke Dawai ba kala sna ru ka traditional institute tipo dom sobat pening ke kathiro si ka jinya ti joka ka logro ka jiram de ba sumbo jindo senyang ba kini kot cui ba Tambor ada pada Jesu rau dia boleh try untuk nak tahu yo ban ti ni ma ni yo ban penmi ni ke kuat si khong gi jing tip halor ki ken ba Dawai Khasi ke ba long ka jing hikai ke ba na do ba idam dit kalau kadang dit di hikai bahaya ni ikut di bunuh di berkam jadi ki ba Dawai Khasi ki bang yo ban sumar beri pang sitong hagi por ki ba yo kumpat ni sau ki kin sie ani ki pang met pang phat nama ba ki pa jong hi mai ko li ki Snem la Pynlut tak ba i sumar ki beri pang lai do ki pang sie ki pang kinu kom to kham tang we dei bi ti beri ki ba la produk sie ki joki bagi or ban ki hakali nang ta ki beri ki ba yo khon ki bar kita beri kepada anak lagi jing lagi dua tiap sapet itu. Tiap kita tak jing cai juga lagi pun ia ni berbun bah pun bah Dawai kalau pelong ina ban kijumat bangan sim kia di ban tray rat bah nak kita ban penek besar yang kemarin yang nama bah kini kita Dawai baru kita bagi
mi don habring ni gidi lah mi lasan apa dek jangka mai marian te kani ki kuat kabang i thom ta dan Khasi spa i weitli kiken bat Dawai ki balahan kundor kam ga bangi pang istom tani ki urni ha bat kini ki tan kin der na ki bun ki ba on senang ni chu ki si wan bat hang ni kani ki kuat maksud ru ya ki jing tho Shaphang jing pulep ni ak la tang ma phlang ka ba ka office ring do hi ma phlang ga le ban ai ka approval yang mengalap penmi nama kitip orang dari wasdang yang tourism ko ma phlang do Snem dai spa lai kun riu ha ka ba ma lai lam riu wat prime minister to bring India to Russia lam lani ha ko ma ri ni to na i Shaphang ka ma ka shna ma phlang te kun ta ta ba le ni ke ta ka kam so ka long ka jing ku om tang yang ni be yang asam ri penmi ka ni ke sngil ko pa si po Snem ma khlat mai pa ni lain don syubat ngin dari idang yang grup idang yang dan i hangi gila inti ngin nang ya Shaphang pada juga ku dang play bad habangi yo pandai ni so belum belum sisa om tang dam ta juga yang sem dari nam ta ri project ngreu namang ngala penmi ru kikot bala tho Shaphang di ding ke bedan po la tang ma phlang hadu sispa i wei tli la tep ma sispa lai po tli rei la sim tang kita ke bang i tho bat ngatip ban ta di ru iki te kunta kana pangong bajing roi nam ta tho atar kani kadang dai kuat ka ban kong ban penmi ada ngesu tu nak sebut ne pada mangio penmi ka ha ka pori bai dap si post nam i klat te ke jungi te ngadon ban ong kum ni tu ngin ya minot ban ya bu ban ya ken show kan dia iki ba kami marang bu tri jungi bangio ban pen kami ki kham tam ki ki bat Dawai ki ba itip ba obriu udon kambe ya ki ha hala kasni ma obriu lobo i kamarian dari tanat haduk mengi jam kejap mars senjam na yeng haduk benda poisa klau haduk benda poisa haduk benda poisa wa ni dah cakap benang ni kejap brio ni lap mission ikan bat Dawai balai kejap balap ni ko ya tu benda jing pang kami ya kan tigini gilong jing so pertu sibut ya ka e bo brio la ai ta jing ni nasem ka la ti ni penmi bangangi kan mo jing untuk kiwe tengila le kum ni ngila penmi ini ko tatan su beli swa nama ba kali ke por kum tadi te ngisa nang yo ban penmi susu kan isabu ku kan dikot dan ngin salit air sikit school di college kam tam ko botin department kan dan kam ha ini dikot nama ba athoi ka Khasi Khasi faring kunjo te borok ko balong bilingual ba ka jing itu kana dalam tentang kadon lang ba Khasi faring te ini gilang kintian manai kecing pen snow pen jupi ba ba syam sa hari kesian tiang gelajui bat ba ro kibri borung bumi ka ri ke jumi kini on puli ni ko ba mek na jing ku ma tra idor ro ni ni ko poetry ma tho Shaphang pa Shaphang mei Shaphang ta snow plang ba Shaphang galak tentang ma plang te pita on puli ka ri so ku disi gador dengan ke kuat kebangin kepemerintah kalau rempalat nomor bakadan ketika lockdown dulu ni macam yo le hai hale hako ton bosko kasai juga ke kami anja tenrei ikirmen bakador juga kempoi Bniah ka san spot tingka kawe nama ngile ka high profile kami lalu ban i itu di pasai mesu tu nak cibon me itu ipi bakani kam sim por tang Snem ne Bniah kasim yang haru ku makhat saud li Snem na ku makhat saud li Snem ha ko ri pai dak atwa kan penbi ini kuat kami dak kami teremla dalam khalat mi iru ka si yai long ta ka jai sakut na kami sini sini pat ka hadu pamenta masuk nak sebut hadi mi pai dak abang na perkhat muk Snem ko makhat ri Bniah menjiwa baik pai sedap sebut Snem tengah la tristom bat ndai tam manga ki bon ba office cuma sunduk Himalaya mo pang do society ru le trailang ba kidon ru play rap nakelengi cakapan ban yathu yang ban le pension ki dor ba kidon ban apen yo yang lagi dor ke besai nang ban yo kam tetu ke besai kedar ni tu ipi begini kin ba baro ko tho ni kot nga yang tatip ta ke besai kedar ki ta ke ba yathu ipa jungi ba mo ki bai pat ki nang sumar ta bai kasi ya lap dan ki jadi bertip mengambil bak Tambor lindo ada pi kukil ke entre khlap hi ba na de basai ba masing ibu keseng kesenjuk di Himalaya mau lalu City Bniah Khasi Hills Community Resource Project pada poin dengan ni ada untuk bentar terbangi yo bentar besar kita Dawai desin ngadi member juga expert committee member juga Dawai City Board Meghalaya kemudian honorary wildlife warden kemudian member juga CAU Yam nanti apa iyo bat kunjur member juga dika suskon juga dika IIM Shillong kaba lumut dan revive ki se kilap tentang kemudian ki klau raj te kemut kadon bi kathong ba makrau bi mentangi don kata ka
Idon kata ga confluence of herbal healers kemut. Kajing kindu ulang jam barok kinung do Dawai Khasi ke bangila yo ban Snem tal masau di Snem ba kani hikala nang nong kajing ke khusi bone ba kin yo ban yarap lem ban ke for ru ki ba pang na we nong suma chu ban.